Bismillah. Ma bisren tekeren o zikri. Soske o zikri, jangavela o kalbi. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Uzalmande i tano o hođa o Semrani. Zajedno abdive Semraneja je hođaja. Kakiratumen šuži podcast emisija. I podcast emisija kovola gyar. O hođa o Semrani man kapučelma, isto gyar medale kapučavle, ne save slučke jataro sahaba ili jataro pejgamberija. Ako džanaja odja slučka, taro odla pejgamberija ili taro sahaba, onda kao objastina. Ako na džanaja sudi si nalape? Sledini izazov, kaj meka penavsovalani tečeral o hođa na smeri, hemo maj. Jeke kese kada izazov. Anglederte počmina ovsasto sualan mande. O Allah te Sar nagradi. sviđeni pituke mo studio čere. Podcast studio. O Allah te nagradini tut so vićanma te to gosto. Te šajte ona je uveličina Allahe. Te šajte čera zikri Allahe se jera kavatano sa zikri Allahe se. Ole sor lafi. Kada čerlape maj zadovoljstvo hem buto se ti nama prijatno hem šukar ko to sudio. Allah te nagradini te zamagati. Šali nama na ne studio, ako vas nešto samo ađahare baš su sliminava na mistinđu. Mama kava gdje su na mistinđam zajedno za 20 minuti ovo šukar, da će ti izgledinel profesionalno, te izgledinel ajte vakera sarijek podcast emisija, inšallah. Ok, me mistinava či tušaj potičkanje. Bismillah, eće me kanaka pravapte dikavo pitanja kola spremiunče. Prvo pitanje tano o Ebu Bekr radijallahu anhu o lesi ridar ki pećina e Muhammedea alaihi salam. Ok, ako halilum tu šukar Abu Bakr siri dar e peygamberi alaihi salatu salam ki peštera. Ja. Tamam. Mes penjarava sosjetinava man penjarava jek slučka su disingape odovajitano kada o neprijatelja akaleve rake planiringete mudarene peygamberi alaihi salatu wassalam. Hemo peygamberi alaihi salatu wassalam anela odluka te našel tarimeka. Te keril hijra ki Medina. Odova kerelale Abu Bakr radijallahu anhu. Kodrumo garavena pe ki jek peštera. Kad kovena andre ki odja peštera, o Abu Bakr radijallahu anhu pučminela te daral. Astarelale i dar, soske jurinenalen o neprijatelja. I darandilo te na arakenlen hem te mudarene peygambere alaihi salatu wassalam, hem te na mudaren oljama najvišem darandilo te na mudaren peygambere alaihi salatu wassalam, se u sejidina Abu Bakr radijallahu anhu mangla peygambere alaihi salatu wassalam povišem čak pestar. Kada diklao peygamberi alaihi salatu wassalam so o sejidina Abu Bakr radijallahu anhu darala, čane ali mu pral Semran sar smiri gale. Vakir galeske o Allah subhanahu wa ta'ala tano otrito amecar. Subhanallah. Mesiju makate, tu sjanakate, a otrito Allah. Subhanallah. Odma smirin ja pobega, ko Abu Bakr radijallahu anhu. Ko momenti smirinela pe dovorno sineleske akava, te šunel kajo Allah tano uzalende. Hem sasova kerisino peygamberi alaihi salatu salam sejidina Abu Bakr radijallahu anhu verinela sine kodova. Hem canela ka čim vakirlo peygamberi wa Allah amecar i tano hem agjari. Jakana o neprijatelja su jurinalen džanjali sar pratinenalen. Pratinenalen taro lengere korake suske ki pustina ke da pirea a čavja tuke tragja, neli? Ja. I agjar da odla tragja angelen ki peštera kote sine o Abu Bakr radijallahu anhu hem o peygamberi alaihi salatu salam. Ama nešto čuto. Kada resle uzal i peštera, dikle jek pauku so kerga jek mreža. Jakana kada resle vakerina nemoguće dik okorakja džijakate angjamen, ama nemoguće te kuenon andrejakate. Soske opauko te formirinel i mreža džala vreme. Odova našti odma. Znači džala vreme.
Mi penena te kuocino peygamberi odija mreža karo mingosin. Ama i mreža di çola kay bud bari cellu vudar panla. Od vakirga Allah subhanahu wa ta'ala. I je kolendar vakirga ja Andrej tanfo, kova je nemoguće, ili ja u Irandilu ki Havaja. Subhan. Kova isto olenge, srso Allah sa vakirge, nemoguće je. Ja. Hem ange odluka su naštito ovo te Andresuske logički našti ovo do te kul a celu mreža po ukuskiri to celosno. Ja gardo Allah subhanahu wa ta'ala zaštitin Allah hem peygambere sallallahu alaihi wa sallam hem zaštitin Allah Ebu Bakere. Allah te nagradi, tutmo prav nasmer, aka je priča, da ni bud poučno, aka lea manglante penesar so šaj halilun tut, da kada jam kokori, a mentar o Allah subhanahu wa ta'ala. Bilo kaj to ve, bilo kaj to ve. Šaj da ti izgledinelo dija buti pari, nemoguće. Ama i situt li Allah subhanahu wa ta'ala, ako mangelo Allah subhanahu wa ta'ala te zaštitinel, to bilo kaj to ve. Allah ka zaštitinel tut. Allah te nagradini tut. Dobro, U redu. U redu. Allah Ajde te ti buram. kame isima isto tuke ne save pučibja. Ok, tik subhanallah meso pisinjum tano skoro slično u vezi akaleja kapene govori sajla o pejgamberi alaihi salatu wasalam meninela i postela alijaja. Srso pjan skoro pa povezinena pe i tema ki tema od etani bud šukar onaj sam čike srso pjan da govori salam. Govori salam, ja. Aka vas slučaj tano bud jako bitno ko životi je pegambereso sallallahu alaihi wa sallam kada celo Meka uštela ko pre hem dogorenena pesarete mudaren ole e pegambere sallallahu alaihi wa sallam po pegamberi alaihi salam pućela Alija radijallahu anhu dali kamenin neki postele o Alija radijallahu anhu menini e pegambere alaihi salam ki postele hem kod dva trenutko kada Avrijal manușacola mangena te mudaren e pegambere Kuvena Andre kole sorcer o pegambere alaihi salam na kelo zolende. Paralelen zamislim. O pegamberi alaihi salam na kelo zolende, ama na primetinena. O Allah subhanahu wa ta'ala civela lenge sar zaveza kijak. Te našti te diken Resule e pegambere alaihi salatu wa salam. Pa kada resneđiko krevetijem kada vas dije dikle je Alija radijallahu anhu. Ama zapravo naine od vama nuš kas on rodijete mudaren. Već i ne u Alija radijallahu anhu. Dik mo prav nasmerem tu mena kate diken kozom tani bari častem veličina soćerđava Alija radijallahu anhu. Tamam, dik peygamberi aleyhissalatu vesselam Vačeri Alijasi radijallahu anhu ka aven manuşate mudarenma. Planirinate mudarenma. Menin manzar. Kultutlu manzar. Subhanallah. Su značinela kaj o neprijatelja odobr precisno pratinena lesjene džajna ki savi pustela čak sova. Subhanallah. Hem plus dik Ali radijallahu anhu. Nisu probleme pinge ja Rasulullah. Subhanallah. Hem meninela čače i postela. Znači, sovelah je pegambere soro tan sallallahu alaihi wa sallam bizo te daral. Čak prednesi moji kaj bu čukar sukja. Subhanallah. Perfekt čukar sukja. Subhanallah. Kate da si kljovaja kaj ako isi tute Allah subhanahu wa ta'ala uzal tiri strana madar. Allah subhanahu wa ta'ala kad čivote valangja perda mandušenga anglojakja, samo tut te zaštitilo tut. Allah te nagradini tut, baš jakja isto šuži istorija. Jaka na tu, to redu tano te pućema, bojrum.
Allah te nagradi nem tut, pa će me te dika dale o pućibe sođala. A ver pućibe, tano, o sahabi su mu darđaje ke ashabe, a o dva ashabi vaće džao šehadeti. Jek ashabi, Ja. mudarja jeke manuše, su vačerđa u šahadeti. Ja. Penđarava, u stvari, setinavama nešto, penđarava nešto, ама детаљана. Детаљана. Одолески, мате вакера нешто грешка, дикут неге, демонови. Исусу. Ајде вика се Spremno li ja te ispunine o izazov? Ja. O izazov, tano, te imitirine, e ke romane hođa daja kova čerla daveti. Te imitirinav. Te imitirine, Sam mislim ja. ko lesor stil saro vačeri, sar vicini e džemate, sar Romano i hođa. romano hođa, ja. Udareamo. Ok, Сима нијек. Ама на не те вакера кој мангаоте по године. Ajde, bismillah. Океј. Ajde. После ка вакера. Ако на женака вакера тике кој ја мислам очекам. Ajde, te dika. Cemaatul muslimin nay angleder o hamdi o bayraripe preperela salde edevleske o devel kova yaratiringa sau alimya stedbenikya akale dini islamiyet eskere stedbenikya e Kur'an-ı Kerim eskere Maşallah. ey askerya e dini islamiyet eskere Mašallah. koja ga Sar slušajte, šunavem te dikavo tano o Rufat, o hođa Kotar Skopje. Tamam. Rufat. O hoca, o Rufat Aydin selam içikileste. Angleder şay deşu trin deşu ştar beş. Keda kugyum sine teşunav romane hocalarya suske Angleder sine šunava po višem ki švedsko čib. I vakirgamange mahoja o Šejh Salahuddin Barakat penga ako mangete puçminete kere dava e romenge penga şukar bir teşunesine nesave romane hocaları. Ja. I me kugyum ko YouTube pisinjum dersja romane dersja eklilo sine o. Hem dikava sinele ko do vreme serije. Znači serije i sinele sa biblioteka palal astali i sveđiselo mangostili i penava kašuna. Kerava si ne buti treća smena. Subhana. Treća smena, kerava si ne buti ko domi, hem šunava. Šunavdive šuntaisa, hem šaja veradate svedočinen, Ja. ako šunea les skoro stil non stop, znači šunea oles kere dersja, kada tu postim kere daveti, nešto taro doa kaj kale. Ja. I me bizote primitina, vallahi ke pučmingum sine te kerav, daveti si čak ne savi vidi ako YouTube, angleder ofto i nja dežbeš, so akana ke dikavalen penama, vallahi isi but lestar sine taro leskoro stil so podribinava sine. Odoa bizote razmislim. Čače, šužo stil sao hođalarja, so kere na da'va i sinen postili, šužo stili, Allah subhanahu wa ta'ala saj hođalen te nagradinen. Amin. So Amin, kere ja na Rab. khairi, Amin. bašo akava, romano umeti. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala te olakšinil saj hođalarenge ko daveti šužo izazodi garma. Kana... Panaek izazovi sima tuče. Panaek. Znači po dvi izazovi. Po dvi izazovi, ja. Odvi to izazov, tano, kanaka penapče. Biće mange izazovja, ako isi nešto... Čekana, odmah. Odvi to izazov, tano, tečitine, pazari baso lil emotivno. Sare pazari baso lil. Pa, na primjer, ako nameka bićalapče, na primjer, so odva, znači, kad bićalapče, na primjer, so pazarinjaki, ja. I tu kao ne tečitine odvalil, te spojnete čere lafija, emotivno. Mahu. Dikar. Hajde. Eće, kada bićalapče. Eće.
Интересно, валла интересно изазов, валла. Окей. Зейтини, варо, макароне, палтиџани. Са као мангија емотивно. Да, ја. Емотивно. Ја. Ама те споине, те череја. Туѓанија. Ајде ка покушина. Шукате. Мударѓано. Интересно, ама валлај паро. Зейтини, варо, макароне, палтиџани. Сопинга те повизина? Те повезине, те чере сар стих, ја, сар нешто, те халове, сумага те вачапте, Емотивно. ја емотивно. Дикен прадане. Понекад нашти хајловава ке да џана ку дукјане. Сос ке избигине на текинен зейтини. Наситинена ли ту мен ке да хинелне сине тикне. Ту мари дај сунџукоја маро ке да пржинела сине. О звукотаро зейтини наситинена ту мен ли. Акана џана маргарине кире. Окей, после варо. Варо авдиве. Жало сем. Варо никој на кино на тушно маро. Сакине на гото. Ситинеа тут сине маридај. Ке да пекела сина маро кифуруна. Амен сартикне. Качи ке да сине одо маро. Wallahi, mas шајна синеаме. Ке да леја сине одо маро шукоте хас. Долена маскорус. Ројува. Емотивно. Окей, макарон. Пошукар мас. Ајде, макарон. Па добро, ако ќе полакше мас, ајде, морате џа премалку. Ајде. А каде дикава писинган? Макарони. Ми дај. Ми дај сине. Продава сине, тари ми дај, пена, ми дај. И сини мастас. Кокер. Mi cioro li dai. Na ne ambel me moje močao, na ne ambel me moje vladi. Memo prat sine. Dika sine o komšije. Pržinena sine mas, ama men čoroli pa. Masa sine o dia makarona. A greu sta mo čorolo dat. Dikava sine lestar aso iklona. Ama Мене штита алова суске ме даде стар асфаиклона. Сари тикно чаворо на халовеа кај то дат на неле паре, кај одоа и чоролипа. Ама шајте пенавту ке бира на васино време се вран. Аво дија макарона. Сити нама пострекну сино, сине џачи авдиве хаса мас. Ама џаби. Џаби на неамен бахталипа. На неамен. Стрекја ке амали софра. После писинган палтиџани акате. Понекад ни макароне на сине. Модат сине ситин ама тешко манге. Дингале сине е кумшија палтиџања. Кикес? Амен ми стинга модат ангја мас. Амен прастандилам сарчаваре џане. Кикеса ки дика палтиџани. Модат пале пуч ми гатеро. Se janela kozumangea sine mastaz. Hem halam sine paltinjania. Hem agiar sine chalilam. Hem lilame sine soiva. Maro mafra. Sviđinga biti. But šukar. Ama šušu izazov, valjda šušu izazov. Ja kana me te pučat. Nastavina je. Te da li ja neka surovima.
Ајде, кана джаја. Окей. Окей. Комираджи, o pejgamberi dikla biko hemsuv. Sarpano Komiraji. Komirađi biko hemsuv. Štite se ti nam. Izazov. Ama dik tu dika kana tu чачанаклана ма dik олакшин мари со спремјан. Ама морате вчера туке валлахи тут со динџарма буд пушуже изазови. Буд поинтересна. Ама месу кадавту со џанава. Та не интересна ше ама на сартекле. Дедике ки камера, ама бизоте потребинети чип. Значи нате керелафи, ја ченцар вастенцар тева кере ленге намази ако кълдинена ковен рахати ко поро живото, на само акате него пало помери бар. Значи она мази козан спасини еке мануше. Хем ки дуња Хем ко ахирети. Бизоте потребинети чип. Мари паро али като динама. Тамам. Окей. Ако алилумтуме ту Ја. клању намази се какирол туке шукар. Ја. Од ова мериба си. Омерибе, али пало мерибе, она мази ка спасини мен. И пале, јел тако? Окей, тамам. Са шукар ки крајка те објаснесине дикутненге варанган хари по-позитивно. Ама окей, објасненгама кана шукар, на не меда ниби керава си неше по шукар. До изазов ја тумаги динган до меда. Ама ме кадав тек шужу изазов, валлај. Јане соске? Соске, аке дуто курко, сарсијана минге имами ки ја мори романи џамија, хем шунгјумду сар читинеа Кур'ани. Хем мангавате нешто кратко, те читинеа маре дикотненке. Ала те наградини тут. Шајте, починам, Шај. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ما شاء الله hoca. Wallahi osjetinja ko kalbi je kmir kada čitini pe o Kur'ani normalno, ama tuda čitini ale bučukar. Allah te nagradi ne otut. Sem tuaj. Bišu štar beše si tu. Ja. Amaro pral terno i tano. Terno hoca imami ki savidis. Me ki Beograd ali ki Batajnica je? Batajnica. Ja. Inshallah ka avapte. Amin, ja rab. Ajde će ravat, inshallah. Tekela jek emisija od ovdje. Ja, inshallah. A kana tu si ankore do mislina. Te počema ja. Pošto me počelo tu toga. Ja. Ajde ili kao kana. Da li izazov, da li... Pa na dinama da... Alhamdulillah.
Sama terakao pučibe so o pučibetano o Musa alaihi salam hem olesor kuibe e meleko ke dalo koroleste o meleko. A Musa ket kuja Da e meleko ja. meleko. Океј. Мислинава џанава таро само мелеко кере лафи о мелеко мери баскоро. Со пинџараваме нешто којиваја. Одвајтано ке да о Аллах субханаху ва таала нарединела е мелекул маутес, значи о мелеко мери басоте авел джико تجال جيكو حضرت موسى عليه السلام هم تلل لسكرو روحي كده والله وحضرت عزرائيل ملك الموت تلل روح تارو موسى اولا لسكي كم مانوشيكاني فورما اوكي مانوشيسكي فورما اولا سر مانوش ناسر ملكو هم كوبلا لسكي كوكر هم پنا لسكي علوم تلاو تي دوشا وپرво сокерела о Муса кувелале одобор силно кувелале у Муса, одобор силно со јаклес лесири и калела. О мелекул маут уирала ко Аллаху субханаху ва таала, а катекет пенаја уирала ко Аллах субханаху ва таала, мате мистинен одикудне ко не само физичко тан, суско Аллах тано бизотан. Аллах субханаху ва таала ексистиринела авријало тан. Него ке два кераја уирала ко Аллах одва значинела кај джала кој одредимо тан кото Аллах обечињалески азраилески. И кеда уирала ко Аллах субханаху ва таала хем пеналески ја Аллах наманглатела леску рухи хем кујам јак и калјам јак. Одоту Аллах субханаху ва таала намистинела лескири јак хем вакерла лески джако Хазрети Муса hem çift vast upradik biko. Hem vakere musaske, kozum bala astarella taro biko movas, odobor baš jek bal kadavtu jek beš, znači odobor šajte živine. Hem agarda kerela, uđala o melekul maut, ko Musa hem vakerela leske, ako mangeate živine, onda ka živine odobor, znači sar su objasnio, o Musa počelale, znači pale me morate me rakatat. Pala ja, puška pinga le moruhi. Subhanallah, subhanallah. Akalea hođa, magete pene da o ahireti tano pošukar nego aka dunja. Normalno su skidik, zavisi ne lakaske. Zavisi ne lakaske. O Allah subhanahu wa ta'ala vakerela odova koji mangela tara kipe mancar mi mangava tara kamale. Subhanallah. Normalno koji mangela tara kipe Allah ya subhanahu wa ta'ala leskoro ahireti tano šušo. A koji mrzinala tara kipe Allah ya subhanahu wa ta'ala wa Allah mrzinala lija tara kipe. Normalno doleske da odva manuš darala taro meriba. Doleske da odva manuš darala taro ahireti. Da. Allah te nagradini tut. Allah te nagradini tut. Kana mejek izazov tuke. Izazov, da. Pučivo, me mangava sam izazov, ja. Tu spremi sadan, ođa, tu spremi sadan. Spremi džuma. Bud spreman izazov, ja. Salman al-Farisi hem ifleka kodumu. Mašallah. Misnavači džani asad. Ja. O Salman al-Farisi bud manglate saznaini, bud manglate džanel i pravo istina. Pa džikare djelo kotar popi, džinalo kojeg popi kova pale se kavelik manuš, kova kavelne tri znake. Keda kadele i sadaka naka hal. A da kadele o poklon zajedno kadeline moka hal. En trito buti gole surdumo kadi ke opečati. O Salman al-Farisi avela džiki dis ki Medina. Hem prvo dive dikela odole manuše. Kas misini da ta novo pekamberi. Pa i garile se sadaka. O pekamberi alaihi salam na hala kotara da je sadaka. Već djela ja sabenđe. Duito puti
делале поклон, hedija, po poslaniku alejhi salam, одеа hedija, делиње му hala, hem trito puti, dikela upečati ko Resule alejhi salam, hem perela ko čanga, hem penela, me veruinala. Jeđikar o Selman el Farisi ovela muslimani. Maşallah. Znači, ole peygamberi aleyhissalatu vesselam sineletrin peygambere sereznakja od ovaj tanosar sova kirijan na halasine tari sadaka poklona kodeale od ova sine ikerela na dilinala sine hem sinelejek peygambersko fleka. Tamam. Metut Akana tuman. Ja. Kana metut pučala, opući be samo te raka. Opući be, šužo pući be. Olut alejhi salam hem o melaikija ko ole surčer. Olut aleyhi selam hem o meleke suale leste koker. Ja. Tamam, okey. Diko Kur'ani na dela save meleke sine, ama premalo tefsirja, Allah meleke suale leste koker sine Cibril aleyhisselam hem Mikail aleyhisselam. I sine save rivayete pena isto o Israfil sine, ama o najpenjarutne o majoriteti vakerena su sine Cibril aleyhisselam hem Mikail aleyhisselam, ale koker Hazreti Luteske aleyhisselam. Isto ale ke manušikano obliko ili sarvakeri pe izgled. Znači formiringe pe sar manuš na sar meleka, a Lut aleyhisselam na jangla kaj akala itane meleka. Em ola na vakirge su itane meleka nego ale sar misafirja ko Hazreti Lut aleyhisselam. I on ket formiringe pe ko bud šuže koliko sine bud šuže kada diklalen o Lut aleyhisselam o prvo su vakirga korkoripeske mati dikenlen o manusha su živenana odote suske ola sine namangena te živnen pe đuvlencar te ovelen intimno odnost đuvlencar nego mušencar. I vakirga o Lut te dikenlen akala manusha kakeren, znači nesavizina ka napadinen akale mušen. Suske buđene sine. I ale koker ko Lut aleyhisselam akala o melek Cibril aleyhisselam hem Mikail aleyhisselam. Andaro yegdrum doznainge akala mamusha su mangena sine emušen certekeren zina su isi dui šuže muša Andre koker elutesco. Avena uzalo ker elutesco o Lut kada dikela până makeren malajake uzal mire misafirja. Ama akate vakeren aleske kala dui misafirja kola itane o meleke până masikirintu ili madara başı amenge na disinela pe ništo amen siyam biçaldetaro Allah subhanahu wa ta'ala tu erat naš amen znači lenguro cili tano te uništinenle le samo te familija osvem te romnja. Okay? E ko tefsiri vakirina suske romnja suske i romni si neki lengiri strana ne save tefsiri vakirina ka i romni geli hem izdajnjale kaj ale akala muša koker. Hemodoleske da agar jangle ola su isi duşuje muša koker hemodoleske ola alesin. Allah te nagradini tut. Amin. Me tu tako. Ja, to manaka. Me vam gava izazov je. Ako nam mora izazov, mora nasminjate džanjaka. Akava hari paro. Ama ako na džangjan izazov. Sima spremno izazov. Talha el-Ansari hem opalme. Talha el-Ansari hem opalme. Da.
وطلحة الأنصاري На не изазови. Ај си имаш и изазови. Хај, Без премисален претега, ако то са ти ама на раките джангла емисија. сука пучавту. Аллах те награди. Амин, Амаро, Аллах те награди. прали осем раните на хоџа нормално кај пенџерела ја буд баро котор таро сахаба ридвануллахи таала. Аллах те награди ни тут те шо жела фенџе. Талха الأنصاري тано асхаби الأنصاري вачери меѓу тано котар Медина. Манушкова хинеле бут финансија, бут паре. Хем хинеле онај палме, бут. Хем бут волја пе палме. Али кит шојек Кур'анско ајети кај Аллах субхану ва таала пела накаресен товен доброчинителија, накаресен те черен шукар делија, са док на дена која со тумендар со највише волилена. Кеда шуја кава асхаби о ајети Джелоко пекамбери алейхи селам. Ем пеаме шујум о ајети кај Аллах субханаху ва таала вачери да валани те да, а мендар со највише волинаја, па пенала ме мангава ме палме те да. O pejgamberi alayhis salam penale se de familjaĉe. I o ashabi dia pe familjaĉe, akala pa me pokloni ale. Значи, само имани. А вала ајети, сар пенган джало ајети? Те накаресен, те черено доброчинство сад док на дена. И ке чунела кава асхаби, значи, накаресен, највишем со мангла си не палме. Ем гледо ко пегамбери пенга мангава бут ме палме. Ali Allah kao ajeti šajli me te dava kao. Pejgamberi alaihi sallam radu ingape, su shungjaka em pinga shaj, su skik shujo delo kere, su dilnea talo doa so mangea. Di kozum shujo islam talo nasama o doa so mangea tu geti kere, nego te dilnea verencer. Hem vakrigaliske, te dilnete familija. Nešto interesno da kate, te dikete familija prvo. Znači šaj si tu ki familija ne sa vočorolo, 100% pejgamberi alaihi sallam джанглака и силеки фамилија сигурно некој чороло, хем де прво ки ти фамилија. Пружин това с прво ки ти фамилија. Парварте фамилија, дик дали ти фамилија ти тет като како и силен, па послим шајте джад дали. Баш чека. Да. Мисли наваче 3 пучи бија. То 3 метри. Од ова сине о договор по 3 то уламен иншалла. Хем завршин ја. Мисли наваче ули еке шужи и мисија. Од ова уствари кава кере на маре дикутне, кава сине аменге прво пути нешто е савкоте кера. О Аллах иншалла амен царто во задоволно. Амин ја раб. Ако грешингам нешто, опростине на менге. Тамам. Аллах те наградини до панек пути. Туте да. Имам то госто, хем со гостујум ки ти емисија, иншалла пана доста хоđen. Те гостуи нејќи карте, ша те држи нентумен, те шири нашукар енергија, љубав. Иншалла, ја раб, иншалла. Иншалла, овен са сте судиклен, акја емисија, мангава те вакерав туменге сарстанло, ма бистрен те керано зикри, суско зикри. Джангавала калби. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.